ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکادی امو این گشتین فیکودو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وکو این زانن کو اف برنامه روزانه را بیتن میوانداریا کسانه که یانم بجین چند کسانا بوه که الویری گفتوگو اک بیتا کرن کو او گفتوگو روژه آتیتا کرن میوانی ما یه لیشارا زابیتن بو پتر خدمت کرنا هوین هجا و خوشتوی و زور برس ابرو کم را بوین میوانداریا دکتور زور برس دکتور عبدالرحمن مزوری باوری مزور به هود نیاسن هو زنوانو نویسر برنیاس هریما کردستانی آنه یا خودی ابرو که دی بابت ما چه بیتن بابت ما دی یه گریدای بیتن هوزانه هوزان چاوته تا نویسین یعنی بجین بنماین هوزانه چنه کارتی کرنا هوزانه چندل سر خلکی مایه هوزانا ویگابیتی تا نویسان و هوزانا بره چه جیاوازی ادگلک دا هیا چندی بسیارین دین وکی و آنه یا خوده ابرو کدش میوان مای برایس هینه کرن هینین هیجا و برایس جیشین بریوان جماره بین سرشاش مدیار هین راستو خو پیوندی ادگل مبکن بوه که هر پرسیارکو و هر تیبینیکا هوا هبیتن سبارت بابت ابروکه هینشین پشکدار بن و هینشین راسته و خود گل میوانی باخمن لیلی داخوازش و کم وکی همی جارا هر به ریزک و بینره که ویتن پیوندیت گل مبکتن بلاش بابتی در نکوید بوه که بابت پتر بیت خملاندن و پتر انبرشین و خلکی خدمت هواین هیجا و خوش توی بکن دکتور دست بکی تو گله گله بخیراتی سر چاوا ادروکه بو ایوارا بادینان گلک سپاس بود زور سپاس دکتور ام بجین هوزانا نوکه تشیتن کارتی کرنیل خلکی بکتن شیتن هستا خلکی هزرین خلکی اب لوینیتن وکی هوزانا بره یا نه هکر بو چه ودگرن اگر هکر نجی همان دم دا اگر اینوی بو چه ودگرن یاش بوه پرانیا و نه پرانیا یعنی هوزانا افروکه هکا کار الخلکی بکتن او هوزان وان او يعني او هوزان ان هوزان وان نویسین ده گلکت کم بن يعني دو سه هوزان وانک بلکه هبن الدفری هوزانت و کاری الخلکی بکن هوزانا ویگاوی بهزرامن يعني پرانیاوی نشتن هستی خلکی بلفلفینیتن یان والخلکی بکتن کو حتی دیما یگوه خو بدته هوزانه وکی گوه خود دته استرانکا یا خوش يعني استرانکا کاویس آقایان یان مریم خانه چما يعني هوزانا افروکه ویشیوه چما هوزانا افروکه ویشیوه به هزرامن يعني من جل جای گوتی آست روشن بیریا یا کردی جهه داخل کو يعني حکومت کردستان جلک کاری روشن بیری پیشکش کردن يعني بس خلک وی جور خواندنه يعني وی بجن خواندنا دروه جلک کم خواندنا دروه پیراد بنیام آن دیکن تو ساکه پرتو خانه دو که اوید کتابات فروشن خدانت کتابا زوزو زانن دی بجنتا کتابت منای نفروتن تنه خویند کار نبن کو بخو راپورتا که آن تقریره که بو ما مستعد خو بنویسنو و اوید هوزان دخویننو اوید رومان دخویننو اوید پرتو کد میجوی دخوینن یعنی جغرافی دخوینن گلکت کیمن يعني أفا دي بيتا أجرك هوزان دي سر لوكا كايان آستك نزم إيتا نفيسين أو هوزان فان خو جالك ناوصينيتن هوزانت كردي أوت بكرمانجي هاتينا يعني بيجن بكرمانجيا باكور هاتينا نفيسين وبكرمانجيا جيري يا خواري هاتينا نفيسين یان هوزانت عربی یان اوت کو هاتینا ورگیران خو پیو ماندو بکتن و خو پیو بواسینتن حتی بشیتن هوزانه که طامکا نی بدته یان رنگه که نی بدته و کاری لگهدار خوب بکت بله ما مصطفى جنابته بحثي
واستاندنی و خۆماندی کردنی کرد بەڵکو گەلک مثلا اشما اش خاندەوان هەدێ هزر کە دەبیژدن ما چ کردیە هەمایە ڕوونشتیە خوارێ دەستەوێتی قەلەمی خو بوومە دو سێ پەیڤەکێ دارەتینە سەر لاپەڕێکی ویە گوتی ئەمەها بخوێنین نەخوێنی گرنگ نینە واستیانە هۆزانوانی ماندیبوو ناوی چاوایە چاوا دێ ماندیبی چاوا دێ خۆ واستینیتن هۆزانوان از قلبي هزرينينم كو يعني بو خداني دي الهام ايتن آن وحي ايتن حتى هزانا كبن ويسيد بابت دي پیدا بين يعني بابت خباتا پیشمرگی بونمونه بو یاخچیه که برسی السر شارعی تو ببینی جنکه که بخو بگریت بابت دي هبن بس تو در برینه جوی گرفته اوا جواکی تو ویت ازمانه کی بکی بشکله کی بکی کو کاری خاندوانی بکتن او دی چوا خو وصینه هوزانوان دویت هرچی نبیتن هوزانوان افروکا دویت ادبیات کلاسیکیت کردی همیا بخوینه تدای شارازا بیت او رمز او چونگ اوید مالای جزیری یا احمد خانی یا فقیه طیران یا هر هوزانوانه که کلاسیکی تدای شارازا بیتن بزانی جگر خوینی چوا بحثی کردستان کریه چوا بحثی روبارت کردستان کریه یا خباتا کردا کریه پاشین که جبلی هوزانا کردی بوی باشتره اگر هندک مطالعه یا هندک خواندن هوزانا عربی دا بکتن یا کفنو یا نو هر دو هوزانوانت نو یت عرب چواد نویسن باشتره معلومه که او کس شارازای زمان فارسی بیت یا زمان انگلیزی بیت یا هر زمانه که دی یعنی به هزرا من هوزانوان دوی یه روشنبیر بیتن نه همه لیک اینانا پیوه دی طامه که دتن یعنی دی همه بس قافیه وکی ایک بیتن بونمونه یعنی بس وزنوی درز بیت دویت او وینه او میناک هوزانوان گریتن میناکک بیتن میناکک جوان بیتن و کاری بلا گیم جی بیتن بلا او میناک بچیک بیتن یه گیم جی بیتن و بشیتن یعنی هستا خلکی بلوینیتن زور جان بله دکتور جنابت بحثی وی چندی کرکو ام بجین تقریبا اوه بنماین هوزانی و هوزانوانی بونیم بجین هر اوه یان هندک تشتیت اساسی هنه کو کسان بیجیتن از فلانم چنکو بگاوی گلک مشه بوینه و تو چیتر مزانی گلک ام بیجین پرتوگ در کون و گلک کس هنه پرتوگ که در یخیتن دی بیجتن اوه هوزان منی چه کرین تو دی خوینی هیچ تام تیدانینه افروکه چند آفره ام بیجین هندک کسین اکادیمی هبن بویه که دما من گوتی از دی هوزانی نویسم یان از دی بما هوزان وان حتی ام بچینه دفوع او بیجن اوه بو هوزانوان او بیجن اوه هوزانوان او اوه هوزانن وی مرووی نویسای چند آفره ام پناه بو کسان اکادمی بین پناه بو کسا بین اوین فعلا هوزانوان و هوزان چی کرن و خزمت هوزانی کری یاش بفهم مروف شیطن یعنی بو او کسیت اکادمی و رخنوانت اکادمی سود و مفایش وانور بگریتن سر هوزانه بله بو وقت بيجم وقت بو بنماية هوزانه يعني حتى خدان بشت هوزانه كجوان بنفسيتن يعني بحزر من هند تشت هوزانه ده هين فين او تشت برزانه بن يعني هندانه بن ايش واتشتا چونكي هوزانه كردي بارا بيتر بو گوهيه يعني يعني المهرجانات تخوندن يعني تلفزیون داده تخواندن آن ایوارا دهیده کورکی ایوار خواندنی ایوار خواندنی یعنی خلق گوی خود داده او یعنی وکی استرانه من وکی استران بیجه که چه وقت استرانت بیجیتن بس بو گوهیه یعنی تو وقت بخوینی وی طامه نادتن همیا کش و قافیه کریه او استران همیا کش و قافیه کریه هما او استران بیش یعنی وی قافیه یعنی وی کشه یعنی وی سنگ بیش گینیتن او بخو يكسر او تجهدار يطامه استران زانه دي بشت تشكان يعني حسانينه افلحنا اف اوازه حسانينه يعني ايك قصدا من حسان دويت موسيقى دا بيش برگوهي موسيقى جلك مهمه
توزان ده هبیتن موسیقی جی موسیقاش ناف دا یا داخلی یا ایقاع یا موسیقى قافیه یا جدروه او دبیتا بنکک سرکی بو هوزانه یا دوی میناکت کو او هوزان واند گریتن يعني او بيفال دف خلكي يعني ان او بلبيجن بيف او بيفال دف خلكي معناها كي بدتن توزان دا دفيت معناها كدي بدت شكله كدي بدت وطوما كدي بدت امشي بنمونا سترانا كردي بينين يعني سترانا كردي يعني هكذا از خلت نبي حسن شريف سترانا كي بيجيت لولو محمد افكا بفريو تشتكي وصل بيجيت لولو محمد افكا بفريو كولانت مدى تي وتشكي وصايا يعني تو وقتی صحکه محمد دی مروفه که پیا و سر خوشت کت و کولانه داته تخاره آنشل و شب کت یه البر تشکه غریبه تصویره که گله که جوانه که بجیته تو آوا بفری تو مروفی تشبیه که آوا که بفری تصویره که جوانه و غریبه طایبتی او آوا بفری بوی محمدی يعني هاوینه دا يعني آوا که تزیه خوش و دی طامکا شیرین دتن يعني تصویره که جوانه ومروفه كي يشكري بلكي الشعبيه قالك نيه خاندوانه يعني جوتياره كي يعني ايك رزوانه كي يشكري يان امدي بجن دزغيروي يا محمد يا تشكري او محمد افكا بفريه فعلا يا تزيه بو جرمات يا دل دزغيروي تصويرك جوانا قلتي برهندي يعني تو هيك هما تصوير كده بيجي محمد تويدر كده بتتخاري هما بجناوي وكا سبينداريه تصويرك عادية جالك عادية يعني جالك مروفة تانية بجن بلندن وكي سبين داري بس أفا تصويرك النفسية تأثير الخداني كاتن في تصوير هوزاني يوصبت هوزان زمان هوزاني ما جالك جاي يقوتي عن هوزان فاني دي قوتي زمان هوزاني زمانك تجاوزية يعني هوزاني دا يعني أدي بجن بلبل يعني وكي نافتا يعني هوزاني دا يعني بلبل شترانا بيجيت بلبل تشد بفريت بلبل تشد من اوفيفا ودركافيت يعني استراني دا چنار يعني چنار تشد ناف اوفيدا بيجيت چنار تشد يعني قال حوالي خو يعني سر خودان تسر باليف كي يعني تدي روحك كده وي قليد وي كتابي وي داري وي آوا بفري وي محمدي تدي روحك كده كو خلق طعميجي ورجره وي بلبلي دكتور تعجي ناكر معنا وي بلبلي يعني بلبل يعني بلبل وقت ساعت كتا قولا خو قولي بشكل كي تايبتي دي بيني نوكي خلقي دي بيني يعني او بلبل بوي تشد بيت جرماتي بيت يعني تشد بيت يعني كهاكر هافين بيتن بوي هينكاتي بيتن وكي آوا بفري بيت هكا زفستان بيتن بوي جرماتي بيتن يعني وصف عشق بر خودتا يعني قلاخو وكي خلقي دينا بر خودته جبرندي يعني أبا ما قلتي بنماي دوية هوزاني بنماي دوية هوزاني يميناكا تديشوا ميناكا يعني تديشوا ميناكا جريا اوان ميناكا او ميناك بارا بيتر ديش سروستا يعني خروستا كردستاني يعني او ميناك دي تأثير الجهة جهدار شعري كتنية كرت يعني كوش خروستا كردستاني بن اگر تو بونمونه ميناكا كي بحري بيني ويحيطا بيني بحري دا وماسيا يعني جايت بحري دا وكي سروشتا كي كردستاني نابي توي طاي نابي تنبينا كي كردستاني توفيت بحثي بفري بكاي بحثي خويني بكاي بحثي بچناري بكاي بحثي كاجي بكاي مينا كي كردستاني وتو يعني بيجن فايدهش في تصويري ببيني يعني تو شيء صح كاي كاجي في كاجي يسرو بنا يعني بونمونه مجاره كي قوتي اواهي باجير مسرو بنا وجاده ياوي وكي سراد كنكنه يعني خلك يعني تشتكي توقف أبايا سرو بنا يعني أفتشتاني يعني نوكي خلكي عادي بيتن حتى تبشي تشتكي نيو ببيتا هنر يعني نبيتا أخفتنا عادي ببيتا هنر وأف تصوير همي يعني نبقي وقت بيجم إلهامتين بمطالعة وبخاندنة واطلاعي سر هوزانا كرديا كيفن هوزانا كردياني
ويعني احمد خاني يعني مقطعي وقالك البيرامن نينا احمد خاني بجيتن خلق فتكو جيت اجر بآوه از دي فكوجم بآوه اجر تشكوصايا يعني ابخو آوه يعني ابخو مشكله نينا احمد خانی بجید از آگیری پیدا کم یعنی ابخو مشکله خانی تاج الدینی یا آواکری درسته خلق آگیری وت مرینیتن احمد خانی بجیتن آوه وت مرینیتن از بالعکسم از آوه از دی آوه دی آگیری بردم آوه یعنی خانی تاج الدینی و که آوه راسیایه تاج الدین حتی مموی رزگار کرد تاج الدین بجید از چم آگیری بردم خانی خو که راسیایه چه مشکلی نینن یعنی آوه و که آوه راسیایه او آگیری بردته اف تصویرش احمد خانی یعنی ابداع کاجوانه شوزانوان کلاسیکی من نوید از هیچ شکلی که از جناب راستینم لی محل جرا پیوندی هنم وید امور بینو کرم بله ام دی پیوندی که ورگرین جالا بله کرم که جالا ناوید بچکی او بو کرم که جالا ایوار باش دمی دا باش باشتر زور سپاس بوده کرم که ازت خوشید نبانیداد کم ممنونیتم زور سپاس اگر بچک دنگی جالای بلندتر لیکن بله فرمو جسیم میزان تاقلم ولا تو چی سری من کرم که نتای از هست به هوزاوامی ناخمد گلک جرا از به هوزان یعنی نویسم هر از خود خینم گلک جرا بله جالا نظام دنگی تیتا قد کرن و تیتا و جاران نظانم اگر چه نه از گلک جرا حس که موی بزنه نویسم از پیشانا مثلا در پیشانوی بیزم بس وقتی از روی هاوی بودم جارا کدی همه هیویت نو لحظه نبه بله یعنی اول بیتنش جرعتی بیتن یا نه جالا بله اول بیتنش جرعتی بیت یعنی هند ام بیشیم نبونا باوریه بیتن من داری گلک آفای برای من بس گلک یعنی از بیزم بلکه افوزان از بیزم نه یعنی یا نخوش بی کس یعنی ایدیل گرد نبید کس بستوانه نبید دلی همی روزانوانا نبید روزانوان بگیم پا اویتش روزانه چیک یعنی که بگیرم بیت پانتوستش پانتو چیکیم انه شمان روزانا گره بابا من خالد برای میگه بجنی تو چی نوچی بیجی یعنی که ایدی از زور سپاس بوده جالا نظام دنگی تا بچکم بجین قطع کرن تده هبو زور سپاس بوده دکتور جالا بحثی بی چندید کتن از نظام بوچونا من هر بوهندی چو بحثی بی چندید کت بیشتن از گل جارا چند لا پرکا دین نویسم همی هوزان و بلکو کسان در دوری میجی بخویدن بینن تشتکی جوان و مفاداره لی از نشیم بو تخاگشتی بالاف کم یعنی از نشیم سردپک شانوی بالاف کم اما بو چه بدگریتن یعنی بی باوریه یعنی ام بیجین لاوازیا نویسانه یعنی وید اوین کسانی وصا چه بکتن حتی بشیتن بالاف کتن تشتكي خورستيه هر نفسرك وقت دست بكري بلكي اجي وصابونا بلكي هوزان ظن ديجيتو صابونا ايش عولي دي هوزانك ضعيف نفسيت يعني فتشان خو او استرانا بجيتو صايا خو او خو فيري دهواتي كاتو صايا عولي دو دهواتي وصانا كات خو خلبي معجبي بدهواتوي باشي دي بجي فلان كاس دهواتي كي شارزايا يعني خو شريدا يعني خو پیشمرگه وقت بداية وقت شرط كريل يعني شورشا ايلولي فبيالش وانا نظاني تفنگا يعني باوجن وباشين كيسنگي خوش دبابا نبدان يعني او نویسر بدايته هوزانوي ديا ضعيف تشتكي آسایه ديا ضعيف بيت مجلب وبلاونا كان بس وكي درج كه يعني كي هوزان درج كه عولي دي درج كه اولي دي تشيت يا دو تشيت بشتينجي جارا باست دي مجلات عادي بحوالت خود خوينيتن مجلات عادي بلاوك جريده بلاوك بشتينجي هدي ومطالعه دي جه خو پیدا بكتن برنده جالا يعني طبيعية أو أسوسة تتجهمكو يعني كشكاكا جنجة جحيلة وتجربوية نوية سريوية
شرن كاتن بخوينيتو يا شوفا ناب قوة بلا بخوينيتو ناب قوة جيبيتن دب هندا برادر بجنيت هكا هو اللي كرباها دي باش الله هذا هو اللي كربا باش الله ذاته وهدي بلاوه كاتن يعني مهمة دستي خوش شعر نهيليتن ان شاء الله دبيته هوزان بانا كباش دست خوش دكتور ما پیوندی کادی جی بلا مو اگرین کا گاره ایوار باش الو گاره جمان که نماد گلمه دکتور ام دی ایک هینه سر ام بیشین او بسیارین کو تزریت مداد چه بوی جناب تا بحثی رخنه کرد دما ابرو که ام بیشین وی زوریا هوزانوان و هبونا هوزان برمشل بردست هکر ایکی وکی جناب تا رخنه علم بگری چنگو از ام بیشین مبتد ام وی گاوی از دست هاومه یا ام بیشین چند هوزانه که چه گری چند ابروکه هوزانوان رخنه قبیل کرد بوه که کو ببیته فعلا ببیته هوزانوان دما تو بیجی لاوازه جارکادی باشتر بیان هوب که هده باشتر بیتن چند قبیل کتن چند حس کتن کو ایک هبید رخنه لی بگریتن بزرامن يعني فيت قبيل كات يعني هوزانوان فيت رخنه قبيل كات رخنه جدو رخنه يا هيا آبا كرنيه ورخنه يجي كو خراب بكات يعني بو خراب كرنيه يعني بو نویسرکی یعنی وقتی نویسید بدایت دا هر ده هنده تشتی جوان تیدا هابن هکه تشتی جوان جی تیدا نبن یعنی تشوی توجیه که بجه فلان کتابه بخوینه فلان جدری بخوینه فلان شاعری بخوینه بو هدی وکی دیجی تشتی جوان دینی شاده یعنی تشتی جوان اف میناکه تگرتی میناکه که جوانه اف پیوت تب کارینا براستی پیوت شعرینه عندك بيفيتين كو في شكلي تبكار بيني دي جوانتر اللي بيتنو وهكا خدان او بيتن يعني كو رخنه قبيل نكتن يعني معنوي نشت بيش كفيتن يعني نشت يعني هر اندازيارك بونمونه وقت يعني شعر آوایی که چت که جاده که وان جسری طنگ دهو کشتیت ما يعني جسری طنگ يدهو كشت كتن هشتا وقت چت كت وي ساله طنگه یا كتونه بيجي هم اف ساله طنگه باشه 20 سال دي چوابت 20 سال دي اف پره دي چه فایده ده بيت يعني دوید خدان رخنه قبیل بکت يعني تو شعرك بوتخان تو شي بيجي سيداتو بير بو شعرته او طما جنجياتي تدا نمايه تشتكي طبيعيه يعني هني انسان وصايا مرحله بدايتيه باشين كي مرحله جنجاتيه او خوين جرميه خو شاجي وصايا شعر جل جنجايه جل خوينت جرمه هكا خدان بير بو شعر دي بارا بيتر كورتر ليد بو ناحيه فلسفي دي تشيتنو وبلكي ويا طومنه دات يا وكي خدان الجمش دكتور جنابه بحثي ويناكي كركو دما بيجين استرانه بكسانه كي تذكر قلت انت بحثي استرانه هنرمند كي هنرمند مازن كردستاني كر افروكت هنرمند چند کار وی چندید کن اواکو جنابه بحث کردی وقتی تو بحث تشتکید که مروفت خیال خدا طامه جی بینتن خوشی جی بینتن بوه که او استرانه نمرید او هوزانه نمرید او پیوه هر ساق بنو سری مروفی دا بردوام گجبین دا یعنی حتی دل دست بی کشی بحث استرانین ام بیجین کاوی ساخای کرد مثلا ما گوتیید کاوی ساخای بوچی ایلا حضرت مروفی ده چه نین برید چه طامو او تداون بوچید ویگاوه کار پی چندین آکن که جنابه بحث جی کری یعنی او پیوه تد بیجی وینه که تبده او وینت هزرا مروفی دا نجید بلکو هر ایکش مشلای خوب و تعبیره که جوان و جوان ترجی ابدا تاوی وینه چند کار سرد کنه بروکن نظانم يعني بس وكي هر تشتكي يعني او يا كلاسيكي ديتشي تشي كلاسيكي ديتشي تنو دفيت يعني بو بيشكفتنا جيان دفيت هوزانا كان نوتر بيتن هندك يعني امير وادوات النوتر بين يعني يشمفها يعني نفسينة احمد خاني وملاي جزيري انور مائي واحمد مخلص وكيوانا ننفسيا يعني تو سحكايا هوزانة سيداي صالح يوسفي وسحكايا احمد نالبندو سحكايا هيجا انور مائي سحكايا ما مستا طه مظهر مائي شعرت وانا نوكت ملاي جزيرين اما كنا بيتن وان وقت احمد خانينا كنا بيتن هي خوش بيفت اجنبيه فارسي ويت آرامی و یت عربیت خو پاراستی
يعني بون منا يان خوش بابت التصوف يدير كلي يعني بارا بيتر نافروكا ولات باريزيه داي يان افينا كل عصمانه يعني افينا مالا جزيره العصمانه او افين يا انايا عردي يعني اشتي افينا خجوكا سليفي يعني عادوله يعني عرفي يعني او افينش عصماني يا انايا يا عردي جبرندي يعني هزرا من اف هوزان فالد ميد في سردميجي ام دي بيجين يعني نفشمه يعني وكي مان وكي محسن قوشاني وكي مؤيد طيبي وكي برادريت ميد نكد نفسن بلكي امجي وكي سيدة صالح يوسفينا نفسين وانور مائنا نفسين جبرندي قالك طبيعيه افديف ماجيراتين وكافد نفسن جنج وكي مانا نفسن بس يا طبيعي الكراية يا طبيعي الودر كيا افيد جنج بيتر خو بوصينا حتى يعني بشن ميناك جوانو زمانك جوانو تصوير جوانو وافد دركفيت يعني هيدي بروشنبيريه دي دركفيتن كو اف نفسالت جنج جهه خو بكن هكذا طبيعيه كو هوزان سيرفي بابتي نامينيتن هيدي وكي همي تشتجيانه دي اتا غارتنو ودي هندك امير تيب كارين سورجان دكتور ام ديفا فيوندي ورگرین کاکنی چیروان ایوار باش کاکنی چیروان کرم که الو چونی برا باشی سرسری من فرمو سبارت بابته و من ویاس مشارکت بابته و دابت کم سرسری من کرم که از خوش وکی هنرمنده که از هنرمنده که یه نیمه کد به جنهاتی من ناف مجتمعی دا بله دست خوش انشالله بردوام بیش سر کبی من ویا از وی آخنه برا گهینم گلک عرضا دیتا گوتن دی به جن هکد به جن استران زیکات مرید یا وی وقتی بله اگر وی بود چه بو هندر زبرید که ما گلک تلفزیون و دعایت تهی بله تمام وقت وردا کمیسار رادیو اکابو تلفزیون اکابو بله کرم که کاکنی چیروان بله که من وزان وگفت که هر کسی بید وزان دی کتستران ونینا بله وگفت که یا های تندگت هین دی دو کلی محمد دی استرانه بیجن و که آخواستن تو بیجی آخناکا سردانیه بله هر اوه بو کاکنی چیروان بله که زور سپاس بوده کاک روان ایوار باش الو ایوار باش کاک روان السلام علیکم علیکم السلام سری من کرم که ممنونیت این زور سپاس فرمو دست خوشی برنامه بود که ممنونیت ما کرم که کاک روان میدانه بود که زور سپاس من یوبوبت یسته اوزانه ولی اگر بچک دنگی خوب بلند که کاک روان اوزانه دور است که مزور یعنی این ویدیو تو اوزانه نادن یعنی بیدم چه یعنی زود گرینگی پی نادن اوزان زور است که بود الو گرینگی پوزانه نهات یادان تو بیجی نخیر گرینگی هیچ اوزانه ناده در یعنی اوزان زور است که بعد یکی کی پرسی که پیشوی دی بیت نمیزنه که اوزان چیه یعنی کی وید گرینگی پوزانه بدتن کاک روان کی ادویتن گرینگی پی بدت سر ملیت کی فره یعنی چه پوزانه نادن یعنی بابت نبود زور سپاس بونگوشی زور سپاس بوده بس برسوا من دا کایا فرکی گرینگی بدت ما مستقاقنی شیرفان بحثی بچندید کتن بیشتن اگری مرناس ترانه یان هوزانه الفی سردنی بود چه بد گریتن بو زیده بونا دزگان راگهاندنه چه ام بیجین رادیو نه چه تلویزیون و حتی دیمای بیشتن هنده مشبو این گلک در کبن لوات مریتن بیشتن افا بیته اگره که سرکی کو استران و هوزان ام بیجین مریتن جنابیت بو چه بد گریتن راست اف ام بیجین دزگاه مشبون بله برانبر وی چندیجی افرو که ریجا مرو واجی میشه بو یعنی دهو که ام بیجین سالا هشته کو جناب هوا ام بیجین هوزان چیت کرن و هفته و حتی ویگاوی بلکو ربعا ویگاوی و کمتر جی بو یعنی بلکو هندک هن زانن که چند مال بونه سالت هشته و هفته لی ویگاوی خلق جی برمشه لیات یعنی اوه ام بیجین توازنه که تخیلی تو بینی ایلا یعنی اگر اوه کو دزگاه راگهاندن زیده بن لو ما افرو که هوزان و ام بیجین سترانجی مریه نه بيجم دزقيت راجهانتني يعني چه تلفزيون بين چه راديو بين چه مجله و جريده بين
يعني هوزان بده بقوته خين نویسین بقوته خين دبوی خدانی بالا وکن و دبوی خدایی مروی تشجیع کن کو ویرک کن کو بردوام بید کار خدا بس اوه يعني هوزان نویسین يعني حتى استران گوتن وكي تبيجي وكي اواد بيجن سباق ماراثونه يعني وكي سباق ماراثونه قالك مروف ديك انا غار طبعا عندك بريكي فادي كافين عندك بريكي فادي بريندار بين هم يخوناجي هنا ديمايه يعني وقت استرانا جيت بيجن بوكاكني تشيرفاني يعني وانا تشعري جيت بيجن قالك دي شعران ويسين وقالك دي استرانا بيجن وهندك دي بن بيجنج دا تشنا خاري هم يسر بيجنج نا كافين جبر هندي ابا وقت بيدفيت هيدي بيدفيت 10 ساله دا 15 ساله دا اف جنجت نويسن دي جي ديار بن او خو وسطان دي وبيتر مطالعه كري وبيتر شويه مهرجان الشعري استفاده جي برامج خو چاپ كرين بلكي ببيته هوزان وانك يعني وجهه خو بكتو هر يهو صبيه يعني قالك الطبيعيه يتخرابت تداهين لقاوي يعني استران بيجت خرابت تداهين استران تو بيفت وانا قالك تعادينا بل يتباجي تداهين الشعر جي انه ك يتباجي تداهين فيت مروف خولي بجديد وبو هوال كاك رواني بحثي جرينجي كرام بيشين قوتي جرينجي افروكا اب جرينجي بهوزان نادن ما خلق جرينجي بهوزان نادن هوزان وان خوفت جرينجي بهوزان خو بدتن يعني وقت مدى وقت فيزيون فردمي دا يعني بوما اشم بيجم يعني وكي بوما وكي ام گنهبار بون كوما ادبيات كردي نويسين يعني وقت زحمت بو بعصيانات هلا تب كردي بنويسي يعني كش قلنا وانا او بو كتب كردي نويسي يعني الشعر كردي نويسي يعني مقاله كردي نويسي يعني بس تو فيا تو جرينجي هنر خوب بده يعني فيغافي اساسا كا جرينجي چاپ بده يعني باشترين جرينجي اساسا بينم نو باشترين جرينجي يب هوزانوان و نويسرت كردن يعني بونمونه هكذا برهمه كبيتين يتشاب كان يعني او برهمه دزجيتين وبوتوي برهمي تشاب كان هكذا بفيت مهرجان اشتراك مجالي دنت تشيد مهرجاني دا بخويني تلفزيون مقابلات جلجان سيدي بالافت كان تلفزيونتي نخاري بدين ان خاري تلفزيون قالك ما شاء الله نو بين ودا يعني بيجين شرنيخه يا برايانه يا هي كيدت برنامج خوشتر يد باشتر پیشکش کردن او هوزانوان شنتویری جا اشتراک ابتدا کن بلی که سال جاره که يعني سر وقت بحثی دا کادا هوزانوانه که کرد تلفزیون کرکی که دان نسر آن همانت دان نسر برنامج که کردی دان نسر آن نادن نسر يعني ما گرینگی اوه وگاوه پرتوکه تاین کتیبه تاین مهرجانه تاین تلفزیونی تاین رادیو تاین هوزانوانی بخو تورنا بيجين كمالاتيه جهاندني يعني هكر افا هم يجي دارخه كي افرو كان بيجين ما تورد كمالاتيه تاين دكتور يعني كسان الشسر ام بيجين فيسبوك يعني ام بيجين هر ابديه فيت كوفيغا در كابتن ديني ويسيت ويغا بالاف كات هجماره گلک زیده یا خلکی بینیتن يعني بري ام بيجين بو بتر ام بيجين بشتر ام بيجين زيده كرن سر اخنا جنابته حتى يت سالان بري ام بيجين نویسانه کربا دكتور بالاف کربا بلکوت وقتی که برطنگ داویا با ام بیجین او تشتا دهایتا بالاف کرن گلک سروی حسیب بو پیویتوی سروی حسیب بون نویسان حتی کیدا بوده چاپ کرد سیخور را بیجین کرد بله کیدا بوده چاپ کرد حتی تو بالاف کی حتی تدگهاند ام بیجین چوابو يعني اول مشكله هر مازن بو تو دي چيكي بس که حتی تو تدگهيني سرای گهاندني کاد کیل تورگرید بدت مال و خوينيتن يعني او برادر يعني حوال روان حساب كات يعني كس تشجيع يعني يا هوزان ناكتن يعني حساب كاتن هكر هوزانك يعني حتى تشجيع بكان بوي او يعني حكومات بيت بوي كتابه بكريتو معناه يبقى هيك حكومات بوي كتابه بكريت هم بيت حكومات بخوينت او نخوينت او كل لازم يعني بجهود خو بارت خو يت كميت بابا ويدته بخو بارا كوم كاتونو بخو كتابه بخوينتو وفيغافي قالك باشترش بري قالك جا ما تش بلاوت كان تشتش ندانه ما ابدا ما بري كتوتي نداره نو كفيغافي همي گووار و روزنامه و جریده کردی يعني بهوزانوان و نویسرا بوانا مکافآت صرفت کن زور جان دکتور هم دی بشین کی الوی سردمی دشتن الهوزان واوریت که اوه هوزان آستوی باشه و هر واسا کی ده هوزانوانی جیل هوزانوانی واوریتن
ما گوتی دست دیمایی که دهندکا بجین بیجینگ و مؤخل که وکی کو جنابتا آماجه بکری ما کسک هیا افروکا کو بشیتن لیگ واوارتنه کی بکتن ناو بین و کسا همیاد گلیک وکی ایک حسیب نکد بلکو همید گلیک وکی ایک حسیب بنجی غدرت همان دم دال هندکا بیتا کرن حقیقت يعني همي وكي بين حسيب كرن دي غدر لي تكرن اي هي خدمت هاي هو زنفانا فعلا كاري كري او بيفين وي خلقت خوينيتن اللي بيني وكي كي هات حسيب كرن كو بري چند روزا کا دست بكري وهندك بيف ام بيجين لا بارك دا بالاف كري بس ما بيونديه که هاي دكتور ببوره ام دي ور گرين برادرك و پاشي ام دي وگرينه باب آرامی ایوار باش بله باب آرامی کرم که باب آرامی هگر فرموی کرم که برایس بله بله و باشتر سری من دست خوشیا حضانوانه بارزید کم زور سپاس بو جنابه ده بله ام دهنا النوكي يعني وكان الدين بجنه ما حضانوانك هبو و هزار کس گهداری کرد برای ابروکه سیستم اینا ها تا گوهاریم بلکه ابروکه هزار روزانوان هاتین و ایک گهداره بوچی از بشتا ولی هات یعنی شقیمت بو حوزانا کردین هاتا دانان آنخر بونه حوزانوان بلکه ما ام بینین هر اقراب و حوزانه که شوکی هاتا بودن هر اقراب و حوزانه که کچکه بودی آن تشتگی بودی هندک آخفتن بخود جهی که اینا نداره بخود پیره پارچه حوزانه بوچی حوزانوان بره گل قیمت خور یا هی فتری حوزانوان نویگه آیا به حوزانه انترنتی نخوره آن کلیبات رو بخود چید کن هندکش تا و حوزانه که بخود بری میتن مدویتن افریقا حوزانوان ما یه بری نویگه قیمت خصوص و هی تو روله که مازنجی هی بیتن ما بنوعید حوزانه هی حوزانه هی تو گلک زحمت ده رابع حتی تو حوزانه که چید کن و هنده حوزانه هی صلاحیت چه که دو روزا حوزانه که دهینی بیدارم کو دستوامن بتدانان و زور سپاس بو جنابته و دیدی ما هیچ پیوندی بید بوه که مگلک بسیار این مای دکتر امیل بسیار خوبه را بین پاشی دهینه باب آرامی کو بسیار ما او بو لیگ واوارتنه کی دید ناف ام بیجین که جیان افروکه هوزانی و هوزانفانی دا کدن کی دید و لیگ واوریدن برا پتر او کاری رخنوانایه جه داخل یعنی رخنوان یا رخنگر بو حوزانا بجین یا کرمانجی یا کرمانجی یا جوری گلت کیمن برهم یعنی برهم یخراب و یباشت تسیکه یعنی وکی هر تشتکه تسیکه یعنی خو وکی جلکا وکی ماستی وکی فقی وکی کسکاتی وقتی تسیکه یباشت دا خرابت دا حوزان و نویسین جی حوصایه یعنی باش جیتتن و یه خراب جیتتن او روشنبیر یعنی او بردوام حوزانا دخینیت و دیوانت حوزانوانا دخینیتن او دزانیتن که کشوان دیوانا حوزانا و کشوان حوزانینه حوزانوان و دیوانتوی یعنی حوزان خوش ناینه جدا کرن یعنی که دیوان توزانوان خواندن و تا دیوان کل بجارت و شعر تیدا هل بجارت تا گوتی اف شعر تنه او براسی شعرن معناوی هچا کتا هوزانوان هل بجارت یعنی نویسری ویجی معناوی هوزانوان و شاعر و مطالعه خارجی کت و آگداره یعنی هشیاری پیش کفتنا هوزانا کردیه یان هوزانا عربیه یان یا بیانیه زور جانه ام دی برسوا باب آرامی جیده این که بحثی وی چنده کرد دکتور بجیتن گهدار نما از دی نمونه کشی بو جناب تاینم یعنی نبونا گهداری دبینی ایوارکا هلبست خاندنی حوزان خاندنی هاتا ساس کرن الهر جهه که تو دی چه ویری تبلید دستا دکتور تو دی مروفا هجمیری یعنی گلک گیمن بو چی خلق افروکا ناهتن یا ام بیجین بری چند سال اجر کن بیجین اف ساله اف کودان ین ام بیجین یه شر و جنگی بسری مهاتنه بلکو بری چند سال اجی هر وصا و خلق گلک کیم تا توا ایوارین هلبست خواندن و حوزان خواندن یعنی خلق گلک کیم بوا بو چی خلق کیم بوا یعنی پزرامن هر دی چی تفسر آسته هندی که حوزانوان ام بیجین گلک زیده بونه یا آسته وانا زیده نبونه پزرامن دستگاه روشنبیری یعنی دستگاه روشنبیری هم بجین دایره روشنبیری یا
و گریدای وزارت روشنبیری و اکتیان و سرا بجم يعني البزاوة خود جرين يعني فين بزاوة كبكان فين زورتر يعني بيجن أفانا هندا ندوة كرين هندا تشت بيشكش كرين هندا مهرجان شعري كرين وكي هجمار يعني وكي كردي بيجن جلك بلك كردي بيجن يعني كرديو هاي مثلا قصة جلك بلك جبندي وقت اكي فين محاضرة كبدت يعني بلكي اول نفد دليوي بهيلين ام دي بيجين ايكاتيان في سرا كاس اندامي بما ايك دي اتن في المحاضره كبدات جنجه كاد في المحاضره بداتن و ايكاتيان في سرا في توي جنجي تشجيع كاتن يعني بلا بيت محاضره كبدات يا تاريخي بيت يا سياسي بيت يا جغرافيا كردستان بيت شعري بيت شكل وصا او جمهوري هاتي يعني جمهور هاتي مثلا دي بيجين تشلمرو بيتاتين سيمرو بيتاتين دي ساكنه محاضره نيا قوتها يا كيمه طبعا هذا مروفكي جنج هاتي وانجي مجال داي بو هدفك بو كبرات التقديم كان او ايديا ديفراد بجن بابو محاضرات وابكيرنا الزعيفا امناش زبندي بهزرامن يعني اكاتيان في سرا يعني دزغه روشنبيري يا وانا جرينجي بكواليتيت يعني نوعيته بدن نوعيته او محاضره كبينن استاذك الجامعي بيتن نهم بس دكتوراه اخو ورجل بيتن يعني وشهاده وبس بس فعلا يعني طبعا جالك ايتين مجال اوي مجال نفسيني ده بزان تكون في قلمي هاي وندوه ده وقت تقديم كتن يمسيطره سر ندوه اخو وقت الجمهور بيته وين ندوه وقت الجمهور تتوري 20 كاستين بدركي وقت ساكن محاضره يا بقوته ان يا دوج يا قوته جباب خود ندوات اكتيان في سرا يعني دائره روشنبيري ندوه بركتي وبيشكش كتن مروف استفاده جت كات ده جمهور زياده بيت جاران مجال نده هر کسی که يعني محاضره بدتن کلوی آستینه بیتن بس نوکه یا ولی هاتی وجا پزرامن اوج بوچی ولی هاتیه يعني تشجيع بو تشجيعيه تدفيت جانبك استفاده بكي يدير جانب دي دزداي زور جانب دكتور هندك كسنه هوزان ام بيجين هوزان فانجي دي هوزان اوي خويني تو ديناغي يعني تشتكي برزيت هوزان اوي ده هيدي بالكل ديما هيدي بشتا ام بيجين المعنى في قلب الشاعر يعني قالك جها وصهات يعني بيسندي بشتا الرامانا بيان ام بيجين معناه في قد لي هوزان فاني دا هبونا في هوزاني تشي وقت استي نجهم وقت خوينر دي نجهيتن فلان كس يعني بيسوي معنويات دلوي دا هبونا في هوزاني جرينجيا في هوزاني تشي هكا توتي نجهي يعني وأز تنجهم وبرامن وبراتا تنجهيتو ديكامن وديكاتا تنجهيتن وخلك همي تنجهيت يعني اگر نخباك هبيتن عندك مروف هبن تبجهن وهوزانا كير بيتن بجين كور ويقول بيتن وينتو جان بنو روشن او هوزان فان روشن بيرك باش بيتن يعني شتي مالاي جزيري خو همي كاستناجهن همي كاس مالاي جزيري انه كتبوا خلكي بخويني شاري نزانه كمالاي جزيري يعني تشت اخويتو تشوات اخويتو تشوا قليارا خو اخويتو تشوا ياراوي العثمانيه وتشوات انتخاري وتشوات قلويت بيتايكو تشوا نابيتايك يعني همي كاستناجهن بس تتظانيكو أفا يعني نوعك إيصالي يعني نوعك يرسنياتي يدفو زنواني هاي أو طبيعية بس أو كستي نجايتو أنتو دساكيتو دبو إيكي خويني أستاذ جامعي رخنوان أو دبو إيكي نفسر خويني او ايدي معنوي وي خوشي جوار ناقريتن خوشي جوار ناقريتن او دبجيت المعنى في قلب الشاعر او همانا نفسيت باشتره جارك المقابله كده مقوتي او هوزانا خلقتي نجهيت يعني همي خلق قصدام همي خلقتي نجهيت نجهوي طنقا جليشيا يعني تقول لازم الشعري وقت تو بنفسي يا الرسم بيت يا كير بيت چند كير بيت هر هندك تي بجهن هر هندك بزان كاتو تشد بيجيت اف رمزه بو چب كارينايا اف رمزه قلبيتش اف چفنگه قلبيتش گنجيت بو جواكي گنجيت انا گنجيت رخنوان تبجان نفسر تبجان يعني شاعرك يعني قالك كيري وكي شمس الدين اخلاطي يعني خدان طامه جهود جريتن يعني وكي احمد خاني خدان طامه جهود جريتن يعني بوچش في افي نفسر گنج يعني طامه جهود ناگريتن معناه چنا بيجيت كچنا بيجيتن معناه وخلق نزانت كاتشت بيجيتن
پزرا من او ننویسید باشتره دسرهاتیت ادبی داد بجن یعنی یکی جاره که چیروک روایت نویسی بو اویناوی و حوالاوی بو یعنی بس بحثی اوینا خو کر بو و گل کچکا حوالاوی گوتی بوستالینی برن وقت خدا یعنی الاکتی سوویتی گوته و بحثی چت کرد نافروکاوی چه گوت بحثی اوینا خود کتو و حوالا خود تنه چتش دی جواکی تدانین و نوتش تصادن گوتی بو چاپ کن دو نسخه دما ایک بو حوالاوی بس بون هر دوكا يعني ماني لازمه او هوزانا تو بنویسی يعني خلق استفاده جيب که تو پیشمرگه بنویسی قهرمانیا پیشمرگه اشین بجمته نهو او قهرمانیا پیش بلکی بری که جو صابویا او قهرمانیا پیشمرگه نهو کتنینه يعني جلك هوزانت ما بلنتره جلك شعرت ما بلنتره او قهرمانیا نو كتبينن فيجا پیشمرگه جنيك جي نو که پیشمرگه جنی که تاتی نصر کان شعر کردی دگهیت مستوای قهرمانیت واژنا یعنی یا الکوبانی یا الشنگاره یا الجبهات الشريط يعني براسيام خدان قلم يعني وقت بنجلك مقصرين كبيشمرجه بتفنجي شريتيات لازم هرچنه بيت ام قلمي هم چنه بيت يعني بقلمي في هزرا كفن في هزرا كو بوتاي باش كفتني حساب كان بيش كفتن تب زفرينن بو باش و بزفرينن بزنت سر وقت خليفاش في وقت خوشتر بو سر وقت خليفه كو درمان تو ميزاح اشتري بو اوج في وقت خوشتر كو طياره دهما دسيار بي 10 دقيقه ده چه يابانه ام 10 دقيقه ده چه امريكا او بقشتري سالات و ميج برساداتو نديشل يعني تب بو باش و بزفرينن و بزنه في بيش كفتن يعني ادبينم يعني روشنبيله كرت يعني بلكي بكرمانجيه كرمانج بتايبتي ام مقصرين برامبر يعني برامبر في هزرا جنيه يا تتما وام تشت عاديت نفسين يعني لازم ام الرها في هزر بيجرين كو هزر نش يا جواك مايا جواك كي باديه يا صحراء يا خيزيه يا نبارينا باران يا ستريا يا حشترا يا افاسيره هزراوي دفريه وتيتن مغزوت كتنو تيت ما تكوجيتو تيتو وما قلمي تبر برامبري وام نراسينا تني پیشمرگه بتفنگا خو برانبری وای راستای يعني بيتفن فيسر بقلم خوجي يعني شري بكتن جبهي بيتن برانبر في هزران جنيا ناف خيزي بومد دكتور بيفين تحققت همية بيجين جهة سرعوسيان او تشتين قالك بهانا دايما برف ديمو هيك بچتن لي امي بري جهينه ديمو من فيد اسبسيارك ايش جنابته بكم و پاشي ام دي ابهوزانك جنابته ام دي برنامج خوب ديمو هيكين من فيد ازوي بسياري بگين ما جنابته كو بلكو خويناري ام بيجين پیوین تا گلک جارت بیشن افا بودم که دکتور نانویسید کش هوزان دیر کفتی جناب تا مجیلی چید ویده میداد دلبرتو چپ کهید ویده میداد بو چی توش هوزان دیر کفتی هکر بکرتی تو ما برسف دی پاشی هنده چینه هوزانگی بار بك يعني هوزان شوي دير نكتي ما اوش مدير كتي يعني شتي تو بلبلي تو همي قفا القليت قريي بس ما هكا قل شتبرفيت يعني تو بزحمته يعني هوزانش مدير كتي وديره هوزان وكي كشكت جنج حش بيرا ميرا ناكن حش جنجات كان يعني بجبرهندي من بارا بيتر سنگا خو بجن يعني دي سنگا سفوري سنگا خويا دار سر نفسينه يتجواكي نفسينه ميجوي نفسينه جغرافي وهكر جارك يعني بو خشخشا يعني هوزانه كت بن بالي فكام مفاد بيتو جرم يعني دون ما سر كاغزه بس نزايا وكي از بينم يعني حش بيرا ميرانا كت هوزان دكتور عبد الرحمن مزوري زور سپاس بو جنابیت گفتگو بو حقیقت روی نشتنت گالتا جهه سرفرازیه و من نبید هیچ شکلی که برنامه بدیم هایت بیتن لی وقتی ما هنده اومد بیتن ام دیماهی که جی گهداریا هندک ام بجین پیوین جنابیت بکین وید بری ام گهداریت بکین بلا از خاد را خوش بینه را بخوازم بینه رین هجا خوش توی بچندی ام دیگه این دیماهی که خلق افروکای و برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان هیویا من هم شبیم پیچه خدمت هوای این هجا خوش توی بکین گهداریا هوزانه کش هوزان دکتور زور برس عبدالرحمن مزوری ام دیگه این دیماهی که خلق افروکا دیگه ما بن بو هوزانه و بخاطر هوا ده هما في هوزانا كم بيتا كوايا احتمال مت صالت حشته دابو پیشبرگی نویسی بید
و بيتا كوا أبخو أدب كلاسيكي دا بري من بكر بجي أريزي عنوسي بس كوت بكر بجي أريزي هر كون يعني أبت فر نودي بلكي كوت من شكلك دي بنت شكلك دي أو كون نبن كرم يا دكتور بيتا كوا بيرك قال بزاروكيت خوفت جرا بيرك قال بزاروكيت خوفت جرات گوت بابو دیسا بفری خرزیخ و کشاب و واری عسمانی شینیاخ و هاویت خو گوری ترش و طاری باری بفر باری پیرک کال بزاروکیت خوفت گرات گوت بابو دیسا بفری خرزیخ و کشاب و واری عسمانی شینیاخ و هاویت خو گوری ترش و طاری باری بفر باری نبر مرمان نكوچرين بطن ومل تفجياكو آقار وقل بفريه هنين نبن برمان نكوچرين بطن ومل تفجياكو آقار وقل بفريه هنين نيتيرفانا وسازاني بوان دليفكا ترى طبقولان داف بندك بلاف كرن چاندل دولان نيتيرفانا وسازاني بوان دليفكا ترى طبقولان ناف داف و بندق بلاف کرن چاندل دولان بیجن بابو اوه ساله که نرابون مشخت نبون پیک و همیا چپر ودان بر پیکت خو کوک گریدان بیجن بابو اوه ساله که نرابون مشخت نبون پیک و همیا چپر ودان بر پیکت خو کوک گریدان چی بفراکت اوان قطا چی شیره هات کرند دوتا بیجن بابو اوه ساله که نرابون مشخت نبون پیک و همیا چپر ودان بر پیکت خو کوک گریدان چی بفراکت اوان قطا چی شیره هات کرنه دوتا سال هر زفراند گرف بهار نیتیروانیت موگریان رو رش و سار بیجن بابو شوی ساله ور نیتیروانیت مت رو رشن رو طنینه و کواجد بفریرا گرمه و هرد قبینه بیجن بابو شوی ساله ور نیتیروانیت مت رو رشن رو طنينة وكواجد بفريرة قرمة وهرت قبينة